Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akas ti matantatan. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay... Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya, tatang. Nuar-arigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yo. Ngam saan kayo met ang nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. Tatang. No di nakakumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na kakumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa, uray saan anasaya at aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan na ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan. Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. Anya? Mga no damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasaya at day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga amamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamit ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Ay. Nabannog akong tatang. Amin na ba nag-arumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Nga aginggat kabalag. Aganusak. Ngam nagbidot na. Megan, anak. No agan ano saklata nga oray parparupa ng awanin panagayat na kanyag. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak. Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay iti kastal hangam.
Apay anak ko namday ta, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon makitak ti lang nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak ka nakit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti day ta, friend. Imbag lakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, diyak mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti day jay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, di agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmat kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisyak laan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay naanak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliverak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay naanak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat. Numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita, saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na napanlata nag-deliver iti lako na. Huwan nga rod lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day jay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday jay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot. Wan nga agpaisoan niya.
nagwinnaswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita? Ay nadinakman ang awan iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt ng in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Amom, friend? Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo? I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputa nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka close mo agumatgatang iti lakom. Saan mo't, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen ti lakok. Ay, naimbag ka pa'y friend, na diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay, agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito'y kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Jagar aram kan ka, iti college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, mga isunti ka forever mo, friend. Sika, di na. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga aramidin na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan, manong. Nakaisam kamutlatan nga agtetex. Ha? Sino na itaka-tetex mo? Iko jay man babae nga ararmak. Barang aklunan nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbaga, manong. Sapay la ko mga rod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy akinataar ko. Ado ti babae nga aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang, manong. At ibabae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at agar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga da umawawag kan kwa na itinaminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parika ot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, Mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko saludsudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? Noan niya timakunam. May kalata Alangan nga ibagak asan. Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester.
Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester, Gamkalpasan iti mano atawan. Naamuak adda kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akam odyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, diyo liwa na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngamsaan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan nak. Napanunot ko akam odyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sikala ang ti babae nga inararapaap ko. Kinapod na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak ini. Kayat ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay-an takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-armam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na kon ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami. Anya laangan ti ibagadag iti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapod na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaam mo kan ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamong, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la ko ma,
tada kayon aginggat inggana. Dayta ti kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pay. Tikas iti napasamak kanyak iti kanlabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman tatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti naramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kulehiyo. Kaadalam dayjay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet, sipod pay. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpot ni mami. Amok amaragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, isu ni Megan, di kayan ayat ko. Megan, isu mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang dayjay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw ti umutlaang dayjay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laeng. Sapay la ko mga rod takas ta, Lester. Madananak. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay-ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay balay da anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kahit kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na? Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laeng? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laeng. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na.
Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, Mami? Saan? Tanaanakan mo't na dya babae. Anya? Ay unay mo't ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay paylaang a single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakkan kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pailaang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pailaang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo ti agaplay itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amang ano di mo madanon iji balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itim bagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akasken kwa saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikog na. Amang ano di mo amo? Kat manay na yunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano? Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y laang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amanga no saan ka amaaywanan iti husto, no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Anya, makipagnaed kayaw itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dahil ngamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pala ang kabayatan ti panagsikog ko. Anak ko, amangan no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang. Ala, adda kan ka na ita, anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito'y mureng, tamapan mo ilaba. Mami. Di mo nawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay iti anak ko? Anya? Sa bagay. Talagamat ngawan ti mapasama ka kalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Awan. Agtrabaho ka kitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho dito'y balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan, anak ko. Kat di ka madanagan, tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pala ngamin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan ba't siguro? Amudamot abasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la kumangarod, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasaya at no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasaya at no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok laan kan ka.
Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga agan nad iti, Pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laeng, narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wen, friend, di mo liplipatan ti umawag kanyak, ha? Wen, friend, di ka madanagan. Katno ka sa pulam ti tulong ko, umawag ka laang kanyak. Wen, friend. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay kasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan damamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamot na sana kas tingagbagbagyong. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilat na ang kanayon. Agawid aklaangan ijay ayanda nanang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamot akas ditar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng tiimpulong day siya babae kan ka? Talay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami! Alangan mo't nga agdundun niya latan dito'y balay. Ha! Talaga mo't dayjay a babae anya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, wan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Ha! Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma? Donya? Ala, ilabam amin da ito'y manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na patag-apagnak inton bigat. Isuanas kan ang malabaan da ita. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumatan. Nalawag? Anya? Anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko laang nga aglaba? Nagado a reklamo na? Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka mo no anya teramidak, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Ti kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan iti balayo. One friend, agawid aklangan. Rupang laang. Panunutong mataday kasikog mo. Wan nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaunan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka iti kasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka laangan, friend. Ipakaamon to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend.
Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok matkat akas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipada day tapanunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na ija babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na ija babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amapan ka, saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito'y ti pagnaadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apayakas ta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mikin ni tatang mo asarong karanda ka kuma. Saan nana? Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nana, ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag lakit din tanagawid ka anak ko. Plan-planuan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayanda Lester. Sana nanang. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nana. Ibaga man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nga niyak. Noumay ni Lester, agyaman ak, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, aging ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga raod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol da ita. Ala, aywanan talat ti anak ta.
Diya ka mo noan niya teramidak, nanang. Mariribukan ako, nay. Megan, anak ko. Apay akastoy. Apay akastoy mantanti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamakan ka ita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay akastoy ti isubad na, nanang. Diyak amo no apay akastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapudno na, nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko nga min, no ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko, asaan kayam apod no ti panagayat ko kankwana. Very good. Saan ani Megan ti babayi aparakan ka, anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kankwana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kankwana. Ngamin, adayo anapimpintas tila nga na, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta, anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laengan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngumaging gayta, saan pa'y anagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay, nanang? Ha? Kinapudno na. Nakitak iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya? Nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko, patib karam ko ba ti pakinakam mo? Nanang. Amok akabalam dayta, anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay a Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Kitagyaman ako na iti kanayon niyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. No adaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko.
Apo ko tako nama, si kakit dimot alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sumamati anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Mala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makarwar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day taado a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijaan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pala ang tipagsalitaan ta. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung manla pinanunot ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim. Diyak kaya't amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta matan da dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja Valen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Huh? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay bagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak man. Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, adamot ten pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay. Wan kunak ka.
Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresignon iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega nanak ko. Agan anat ka iti Manila Wala nang. Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay. Agawidak adagos. O sige nga rod, anak ko. Agan anad ka. Wala nang. Kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing. Diyo kumabaybayan ida. Nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy, nasaya at matlagta. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa, mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Wan, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Wan gayam, sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Wan gayam, sa dino ti papana. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. O atoy, sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim, awatam kumada ito eh. Saanan ko nakman? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaam latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamuak nga agap-apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di? Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mati anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sarungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sarungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kinimanang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na.
Anya? Ang mga nuti kabsat na dayjay, wan nuti inana. Imposible, mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, mami. Manipod idirimwar da iji hospital ang nagdiretsyo na ditoy. Aging ga ita, jakpay pulos nakita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay a babae. Ha, kasano ngamin ang makadalos, mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay a babae. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup kumatlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi, tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati ko nam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang timabati dito'y. Sa bagay mat kiti Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imat ko. Awan matan ti makitak akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Bareng adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, mami ba din? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigat. Oh, apayakas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo lang. Aguri ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay ije balayo. Ay, ko mami. Agluto akla ang mag-itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit dito aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo latta ije balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimangpot kayon, mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Ti awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabaak ije likod. Ti kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan bain a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan bain a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen.
Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maawawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysayat ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam san mat gayam. Nagbidot kami mat gayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gayaman inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, idi day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanagnakak ti kinasingpet ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siyak nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gayaman inton Sabado. Wan? Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Gamita, nakaamiris akon. Anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anya man dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso asik ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Payakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa, mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat, mami. Uray nga ro ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bale, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente saritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matlaeng anagalas ti ugali na. Apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Nuamok la ko apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay
Di mo baybayan ti bagem. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agur-ura ya, hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agur-uray kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-ura ya, hindi pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga aganan na dito, ya? Di yu baybay ang dagiti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wan nga rod. Kasla kaano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Ala, oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wanggayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayong harudan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Isu na lang ta mabae na kamangipod no kan kuana. Ay na, no ada panggap mo nga agdaton iti gayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kiti pa nagtalagkukan ka. Di agpudno ka kan kuana, tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas mo ti lalaki, agin babain dalaang nudamo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, no anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknam kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti panang respeto ken ka?
Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno ag trabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat. Maawatan ka. Erespetok day taapangandang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy ti impudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan mo't abasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rotakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak mat apuraan asong batan nak. Makaurayak, uray intun kaano pa'y. Megan, aging ka kadita, kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idatdaton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jack ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kung ang mapasamak man ng tikas itinapalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat ti agkari. Tapno lang aklunan ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Katsapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong din, ha? Kumusta dagiti anak ko? Ay na, nasaya at kami lata dito'y anak ko. Nasalunat kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang anak ko. Ayabak dagiti apu ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung ti agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo at friend. Umay kalataan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, no da kayo laan. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mat,
Aday ta ka man ako nakon. Pudno matibagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Awan ti plano ka mang lukoken ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wano siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpudno nga agayat kan ka. Katsak da ita. Oh. Diyak kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kaya't asawan da ito Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat itinapod no panagayat mo kanya. Awan anyaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalaysata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang. Dagiti uping. Wan ngagpaiso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kastada matken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayo nga agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Ah, kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dayta ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyan tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wan nanang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mangayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno dayta anak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamang. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.